Hello, CTL Technology in nan kut kan tlai than ha ka Facebook page Facebook password thlanning kan chimlo tia akhal mi te an cha ma chu tutana zaitin da Facebook password kan thlan la ti kha wan zau na sitia som kan du na Facebook password thlanning he phun jong ko lai abik in tutana ka wan chim du mi chu na Facebook kha atu han lo se na lut khau ko na password nar itu mi khana phil mi kha zaitin da atharan kan thlan lai tutana wan chim ka du bik mi sila kan zau hlan te ka video na zau nak thong in than hem nam pek sia chun lai lo follow zong ka bom lo ko YouTube channel simi CTL Technology zong subscribe in ra ka bom vetia kan nol na pakhat nak chama Facebook na lut lai hi ka lei kap setting menu te ka wan so tar mi te akhin na wan kal lai man huwa chung leina kal lai setting and privacy an mi pek lai chun ho ka han setting na van mi pek than lai kha ka na van mi kho khan he ka in akhong central zone tang te password and security te mi te he chok lai im te khan van mi pek lai ma khan huwa khan he ka zone te hin akhong setting te mi tang te hin password and security te mi te im lai ma te khan van mi pek than lai kha man huwa khan he ka hin login recovery tang te hin cheng password te mi tem lai ma khate kha navan me pek than lai ma no hen ke chu Instagram le Facebook ka toi cha a chiu khat nan ta chang kan Facebook long lai ka Facebook na thlen du mi kha Facebook zone te kan navan me pek lai kha hi zone te hin hong chuak la password a thing kha kan thei ti lo athar thlen kan du cha a thing kha thei lo athar thlen do chin ka hin na password thing khatir kho se ka hin athar chun athar na tem khathar thatan in cheng password me ko sna tu a thing kan thei ti lo cha athar thlen du cha hi ka jon te forgot your password te mi te he kan van me piak lai kha he ti hin hong chuak lai hi zon te a her nga be pi ngai mi chu Facebook nar ai to lewa phone number man ai to email in da nei to ti min khan lai rel ngai lai acheu khacha phone number to mi kan tampi lai mu chun na phone number na to anak mi chu atu an man leu mi samo ti khabe pi ngai na man lawa chun na mang ka hin code number ang kwak khola lo la chu cha chun na man mi phone number si jong email si jong atu lewa na phone an on mi khabe pi na on leu mi si kha haw la kai chi ka hin email ka to cha khan hi ka jon te hin ka van za tar lai man wa khan continuous tum ban kal lai ka he ka hong phan lai ka zu te hin atuna ke email a khan code number ang kan kod lai ma code number ang kod te kha email a kam van zau ta lai ka zon te hong phan ko he 665709 665709 man wa continuous na me pek than lai ma khan huwa khan hi ka zon te hin password athar tir kho se chang kha hi ka zon te password thar na van tir khun huwa khan atang te hin cha itil mi te le hi zon te he zapi ni kan thei lo mi asa thewla le ka jon ten ban chim ta ka du mi chu kha mi te he je si kan te chin na Facebook akhong kha na password an thei zonga mi ni an lu tik nang ma na hi ka jon a hin na Facebook kha log out ai to lai ti kha asul lam se le chu cha chin hi ka he na du le na za kho na du le za lo kho se lu chu cha chun za a khan kam han ton mi cha kam van za pek lai nek kam van me pek lai hi ka zona hin kol ram sim amhang mi nan si suala chun hi ka zona har jong nan tang khomen arwang chu kol ram chu Facebook kha anga lo cha VPN on in to cham hau cha hi zon te a hin har atong mi nan khomen chu cha chun nan har ton nak te kha screenshot jong in
check box a hal kho than ka se ti mi kha van lang tar ka du mi se hi ka zon nek kan van mi khon hu khan chun athar ai thleng ko chang ti kha ka van lang tar du mi se video zo tu nan di lak chunga lunglom nak tam pi ka nei bye bye